أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين والسراج المنير وخاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah mga katautay manghuran balhulmat yari na isab kita nyumyabot pawakto hipagpatumtum sintiap-tiap hangkatao pahangkatao sin tungod pag-akama karna in pagpatumtum ini mga kiaulungan sin Allah in ini hikamumpaat na sadya wayroon dapat amuin hikamumpaat na sadya kato tanyo mga bariman sabab karna in patumtum ini daing hatuhan Rabbul Alamin amuin piya sampay sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin hasawab sin pagpatumtum intao naliligap intao nalulupa makatumtum siya pa Allah subhanahu wa ta'ala makatali siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala
Intao malammain pag-iman niya, kumusugyat to. Sabab karena makarungog siya, daing habanda sin Allahu Ta'ala, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin mahinang niya pangadjian, hikabulan sang kaniya, hika banda kaniya day nga huminang sin mangi, sabab karna magmumpa at yatto. Awnin adlaw akhirat makatumtum siya, biayan mga katawte manguran, ini nikmat sin Allahu subhanahu wa ta'ala, amuin yari kita nyo biayaun, haamuin majlis, pagpatumtum, sin tiap-tiap hangkataw pahangkataw, sin tungod sin sara, pag-agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin kaingatan tanyo bang biadiin in mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampain ini amu na in sa halga-halga mga kiaulungan sin Allah. Sabab karna amura ini in marata niyo sumud palom sin pakuburan tanyo. Sari na sa mga kiaulungan sin Allah, bang kita nyo di na mapatay, na misan kita nyo di na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-enjoy na sadya kita nyo rendi. Mag-main na dya kita nyo rendi ha dunya. Sabab, di ra kita nyo mapatay. Ampayan mga kiaulungan sin Allah, kaya sa kupantan niyo na konsum ko nisa. Di ikapagsuk na umul na mag-una huni na dya kita nyo ini. Sukul, alhamdulillah, hasabab sin pagpatumtum biya ini, na in kita nyo maingat kita nyo sumakap, sumaddiya sin ginahawabaran tanyo, sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mahinang tanyo luto, dahon sumud palang pakuburan. Awak tumapon ini mga katawtay manguran in pangadjian tanyo, para kala amuin giyaan gaan sin kamatauran sin manusia, tanda niya timaud na in maghinang sin hinang ini. Sabab karna giyaan-gaan nila yatto. In huna-una nila in ini bukundo sa dakula. Uno ini mga katawtay manghuran, amo na in pagkasakupan tanyo, tao magpipit na. Nabisa raon tanyo awak tumapon ini inni iban sin lummi, sin tao magpipit na. In ini mga katawtay manghuran, in kangian niya, in lummi niya nasabot ha Quranul Karim iplak sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban mga banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga kahadis-hadisan niya sahih. In pag pitna ini mga katawtay manghuran, in ngi niya lawi pa siya mangi daing sin paglimot. Ngi sin amuin pagpitna ini. Sabab karna aun waktu in pagpitna ini, maranya in dua. Sampai into maranya in paglimot, in pagputing, iwan sin pagpitna. Sarta in kamudaratan niya pamahadjana, landu tuud mangi. Landu mangi mga katawtay manghuran. Mataud na nabulak in pagkasilasa. Sin magkampung. Miabot nagbuno. Sabab sin pagpitna sin mga tao mangi ini. Mataud magtiaon nagbukit. Sabab karena sin ngi iban lumi sin tao magpipitna ini. Mataud magbagay, magtaymanghud, nagbanta, nagambulda, in kaibanan nagbuno. Sabab ngi lumi lunna sin hinang sin tao magpipitna. Hangkan na in ini mga katawtay manghuran, biyayta sin Allah subhanahu, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, muttafaqun alai, la yadkhulul jannata namam. Biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di makasud palom sulga
in tao magpipit na pitna. Namam. Unuin hati sin namam atawa namima. Siya na innaklul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Amuin magdara bisara. Antara sin mga manusia in maksud hasupaya maun in kalinguhan. In paghiluhala magdara siya pitna biyan. Nami maintag kanya mga katao tayo manghuran. Na intaw maghinang dia ini, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di makasud palom sin sulga. Sabab karna singi niya mga katao tayo manghuran. Parahan in magkampung, nagbuno, nagbanta, sabab sin amuin ngi, sin amuin lunna, sin pagpitna-pitna ini. Mga katao tayo manghuran, sampay lang si mga ulama, ingi sin pagpitna-pitna ini, labi pa mangi deng sin magsisihir-sihir. Sabab, in magsihir-sihir, in maksud, buklakun, papagbuhiton, in tao naglalasa, di na sin magtiyaon, na in iyan humajat, biulanan, in kaibanan tiyahunan. Amuin na supaya dumatungin adlaw mag-effect na ito. Inamuin pagsihir-sihir. Ampa adapon inamuin pagpitna-pitna ini sa saat na mga katao tayo manghuran. Ingi niya, mahinang niya, halom sa saat da. Sabab sin pagpitna-pitna niya, mabulak in pagkasilasa, malingog in manusia. Mataudji mga katao tayo manghuran, siyabot kato sin mga kaulamaan tanyo, biya na sin kissa na sabot ha kitab hi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ha kitabut tauhid, aun hambuok nagdakang siya ipon mga katao tayo manghuran. Manusia ini, sabin timpo na kauna ito, biya inin kaunan nila biyan. Aun amuin slavery. Ipon, maghihinang mga zaman tanyo ini. Diakang niya ini, di na maglaki inamuin tagdapo. Nain tao mamimiyaun, maglaki siya biyan. Magjaga sinamuin kabun niya. Biyaitaan siya sinagdakang, in tao yan law niya sung mubihon, in siya yan, marayaw siya maghinang, makusog, sumagawa, in sala niya, in siya namam, magpipit na siya. La ilaha illallah. Nalawang sung mamini, bukon dati mahal ka kako. In mahal ka kako, maghinang siya. Maingat siya sinhinangon niya. Sampay haupunta, biniin niya na. Dahil doon mayan, mga katautay manghuran, naghinang na 5 bayay inyadlawan in pituhan, nagtagna na singi iban lummi inta magpipit na ini. Ini ni jima to mga katao tayo manghuran. Siyabot kato si mga kaulamaan tanyo, sampay na sabot ang mga kakitab-kitaban in kissa ini. Laong sinusog ini magpipit na kiyato niya in amuin babae, in asawa. Laong niya, in banamulaong niya, in siya ini, sung aun plano niya, banu-banu niya, mag-asawa dugaing. Na kakaluwahan na kaw. Na, dahil nga sabiat to, hinduan takaw, baitaan takaw, unuin mapatot mo hinangun, hasupaya di kaw kakaluahan. Na, hangkan na lang si mga ulamay pagyanon, namima ini, puting da mga katao tayo manghuran, liyala muran sin puting, pit na long ta. Nalaw niya pababai, inhinangon mo lang niya, pag abot sin waktu room, kawa kaulong niya, bulbul, day nga pungot niya. Sumagawain usalon mo, laring, mahait. Ayaw ka magusal gunting, laring mahait. Na in babae ni di mabaya kakaluahan, kimagad na yan,
na kiyato niya isab in usog in bana. Kiyato niya in bana. Laong niya pabana, magpipit na batuod. Laong niya in asawa mo, nakaingat dakaw, aun kabit-kabit niya. Aun usog dugaing, diara niya nag-iison-ison, nagbabaya-baya sila biyayan. In sila ini karuan nagbaya ina, sumagawa, in gaggat sadya, in sabab di sila makapag tiyaon, sabab yan kaubuhi, banan niya. Dahil nga sabab yato nag-itipak sila, nag-ison sila, waktu rum ini, sumbayon kaw. Sumbayon kaw. La ilaha illallah, ingi sintaw magpipit na pitna. Dahil nga sabab yato doom ini, sadya kaw simbaran mo. Sabab amo yato yung piag-isunan nila. Nawak miabot manin waktu rum, in manus ya inin bana, timakad na biyayan, wayro na natug, nagtugtug. Yato na in babae, in asawa. Una-una niya, hasupaya ko di kakaluahan. Nag-inot-inot na biyan. Kimawa na kiamputan din pungot ampa, siyayang inlaring. Yunahan na sinbana. Binasa in asawa. Sa una-una niya, inpit na di matong maun kaniya, sumbayon siya. Binasa niya, yunahan niya, in asawa niya kailo. Ampa niya kiyawa in laring, diugsuan niya, biuno in asawa niya. Nakaingat in lawla siya sin babae, biuno in usugyat to, piya mahulihan. Damikyan nakaingat, in lawla siya sin usog sin banayat to, piya mahulihan da isa biuno in kampong sin babae. Sampay miyabot na hiluhala, nagbuno biuno i. Kita nyo mga katao tayo manghuran, inni sin tao magpipit na pitna, in taod sin dugo na asag, pagkasila sa nabulak, pagtiyaon nalawa, nalungsad, sab singi sadya sin tao magpipit na pitna. Hangka pamili, nalingog, nalungsad mga katao tayo manghuran, nalarak, in family. Sab singi, lumi sin tao magpipit na pitna. Na ini mga katao tayo manghuran, nagbanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunal tuod, in mga tao biya ini kahalan, amo na in mga tao mangi. Bukon hisiyo bang hisiyo nagbaita, Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbaita, mga tao mangi, in mga tao biya ininhinang nila. Amo in magdara bisara. Magdara bisara mga katao tayo manghuran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua in hadis biyaita niya. Dainkan Hudhaifa. In panagnan niya to, la yadkhulul jannata namam. Di makasud palom sulga in namam. Magdarara bisara, magpipit na pitna. In namam, siya na ini inamuin. Yawn din dun humadir. Hapag bisara-bisara, pag imun-imun, pag miting-miting, pagubos ito, dahon niya ito, imbisara ito, pakaibanan, in maksud, papaglinguhon, sampay pangaringarihan niya na sin puting, la ilaha illallah. Hambuk baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat. Magdararapit na ra, di makasud palom sulga, in qattat, in iniisab, amuin, mang jajaga-jaga. Pag-ubos, dahon niya na isab, in bisara, kabtangan, pakaibanan, hasupaya, papaglinguhon, papagbantahon. Na biyainin banda, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda sinni niya mga katao tayo manghuran. Hambuk waktuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, 5 bay siya, pakubur, 2 kubul mga katao tayo manghuran. In hadis, nasabot, dahin kan Ibni Abbas radiyallahu anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. 5 bayin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadua kubul. Faqala alaihi salatu wassalam, biaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'addaban. Bunal tuud in dua manusia ini tantu sisiksa. La ilaha illallah. Sisiksa. Naraindihay nilong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yu'addaban fi kabir. In pangarati sinduayat tu manusia ini sisiksa, in hinang nila hinang makaan. Bukun do sarakula in magpitna-pitna. Biara sin zaman tanyo biyayaon ini, hangkan na biya bang tanyo kitaon timaud in magpipitna-pitna biyayan. Sabing pangarati nila in hinang ini hinang makaan. Dahil nga sabi tuwayro nila natinggalan. Bala innahu kabir. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto in hinang pagpitna-pitna ini magdara bisara in ini bunal to dusa dakula. Dusa rakula mga katao tayo manguran. Kita tanyo na mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di makasud palom sulga. Nabang di na makasud palom sulga, pakainen lugal niya daw akhirat, tanto way nadugaing mangbukon harap pa pinal ka jahannam. Amin dito yung katan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sab sin hinang ini. Nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam in hinang ini tanto tud hinang dakula. Ampa piasa wa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo in dua manusia ini amin sisiksa halong pakuburan. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piatar rang mga katao tayo manghuran. Banda singi subay tud tinggalan in magdara bisara. Amuin maaunin paghiluhala in pagbanta in pagkalu. Amma ahaduhuma pakana yamshi bin namima. In panagnaan kubul yato, amuin sisik sa in laun tao halom niya, in kaunan niya magpipit na pitna. Magdarara bisara, madtumari. Pitna mga katao tayo manguran inihinang. Wa ammal akhar, fakana la yastatiru min baulihi. In kaunan sinhikarwa isab, amuin mag-ihi biyayan hakarandanan. Di magtampan, misandaon manusia. Hambuk riwayat, in hikaruwayat to, la yastabri'u min baulihi. Amuin di magpanimod, sinamuin pag-ihi niya. Amuin anak ihiyat to mga katao tayo manguran, di niya to timurun. Magtuy-tuy, mig. Na ini sabab kaya siksa hamano siya halong pakuburan. Naamo yan mga katao tayo manguran, impanagnaan na to, kaya labayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sisiksa halong pakuburan. Amuin tao magpipit na pitna. Ingi niya mga katao tayo manguran. Sabab karna in amuin kamudaratan niya maaun in pagbanta. Maaun in pagbanta. Hantara sin mga bangsa muslimin. Sabab sin pagpitna-pitna niya. Na ini subay to tinggalan sin kita ni mga katao tayo manguran. Sabin ini daing ha mga dusa dakula laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisiksa diayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piatarang niya intao magpipitna-pitna tan tutuod sisiksa halong pakuburan. La ilaha illallah. Di ta na kamusuyan mga katao tayo manghuran. Sin amuin siksa kiaruwan tanyo na ha mga kaguruhan tanyo in kaaunan siksa halong pakuburan hatta takhtalifa adla'uhu. Sampai amuin magliw in gusok sin manusia gipitun sin lupa
halom pakuburan. La ilaha, inya tuday nga siksa halom pakuburan yan mga kataw tayo manghuran. Hangkan na in Usman ibn Affan radiyallahu an, in kaunan niya na bang siya pagkasabutan sin kubul, magtangis tuod siya. Sampay mabasa in pungot niya. In mga kasahabatan mainu-inu kaniya, ya Usman in agi kaniya, bang masabot kay mo sulga di ko magtangis. Bang masabot kay mo nalka di ko magtangis. Sumagawa bang masabot kay mo kubul magtangis ka unuhangkan. Unim biyayta sin Usman ibn Affan radiyallahu an, lianni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sabab lang niya bunal tuod diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. In kubul, in iyan panagnaan bay paghula daing ha mga bay paghula haadlaw akhirat in kubul. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar. Apabila in mano siya nalapas na halom kubul yan, in mapuas niya to labi na in luhay, makaan na. Allahu Akbar. Wa in lam yanju minhu pama ba'dahu asyad. Sumagawa apabila in mano siya di makapas, malapas day nga siksa halom pakuburan, in mapuas niya yan tanto labi pa pangsan, labi pa in kusog sin siksa, daing sin kaya na naman niya halom pakuburan. La ilaha illallah. Mga kataw tayo manghuran, lando tuod mangi indusa pagpitna-pitna ini. Hangkan na hambuk sahabat hikaab law niya, ittaqun namima. Kabuwa kamu, anib kamu, hinang kamu taming, daing hamuin hinang magpitna-pitna ini. Sabab karna pa inna sahibaha la yastarihu min adabil qabr. Sabab bunal tud intao magi pitna-pitna, magdarara bisara, mangjajaga-jaga, sinkabtangan pagusdahon niya madto mari, hika pagbanta, hika sungsin paglingog, wayroon halihan niya yan day nga siksa halong pakuburan. La ilaha illallah. Wayroon halihan niya day nga siksa, siksaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dum adlaw, wayroon hugnaan sin siksa kaniya halong pakuburan. La ilaha illallah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Hangkan na long si mga ulama, mga kataw tayo manghuran, la yaghurran nakasukutu hadihil kubur. Ayaw tuod kaw matipo sin kahinok sin pakuburan yan. Pagkukubulan, amuin wayroon karungukan mo, magsilawak, mag-ihol, magtangis pataas, sabab pama aksarul magmumin fiha. Nakalando tod in taod sin manusya nagkakarukaan halong pakuburan yan. Sin siksa wayroon hugnaan, amo na suko sin mga tao magpipit na mga kataw tayo manghuran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampay nyanan niya ini dua bayho in tao magpipit na. Sabab karena sipat ini sin mga tao munapik in magpipit na. Kita ano yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngi iban lummi sin tao magpipit na hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu an. Nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya pa mga sahabat niya, hal tadruna man shirarukum, kaya ingatan niyo raka bang hisiyo inta umangi dain doon kanyo. Nang si mga kasahabatan, Allahu wa rasuluhu a'lam, tupot Allah iban sin Rasul niya labi makaingat. Unin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, shirarukum dul wajhain, inta umangi den dun kanyo amuin duain pamayhuan niya. Amo na inta magpipit na mga kataw tay manghuran. Biya din hantang niya,
ya'ti alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Madto siya, pahambuk tumpukan niya sa kaula-ula gapi siya rin dito hatto. Mangdungog-dungog siya, humadir siya, lumamud, mangjaga-jaga, pag ubos dahon niya, inkabtangan niya to, pahambuk tumpukan na isab. Pamangamano siya, kaibanan. Nagdara na isab, sin pamayhuan niya dugaing. Dua bayho mga kataw tayo manghunan. Madto siya sa kaula-ula gapi. Manuk-manukon niya ito biyayan. Magdara siya bisara, mangdungog-dungog siya, mangjaga-jaga, pagus mangaon na karugan niya, madto na sab siya pambuok, mga tumpukan si mano siya, ibisara niya inkabtangan niya to. Hikuan long niya, hindakuan niya to lang niya, nagbaita, biya inikaw, biya inikaw, biya inikaw. Amuin ala jihatil ipsad. Amuin hikasung sin paglingog, sin pagbanta, mabot magbuno. Kita tanyo na yung kisa ito mga kataw tayo manghuran. Hangkan na ini, ngiyanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua bayho. Amuin sangi-ngi, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na intao, magpipit na mga kataw tayo manghuran. Biyat to inkangian niya. Sabab may taayat to, sabab mahinang na siya, saitan manu siya, inkamatanan niya. Mahinang na siya, tindog, bataan, sin saitan. Sabab karena in saitan, in maksud niya mga kataw-tay manghuran, in kabayan sin saitan, biyayta sin Allah Ta'ala, innama yuridu syaitanu ayyuki abaynakumul adawata wal bagda. Parman sin Allah Ta'ala bunal to in saitan, iblis, in kabayaan niya, amuin, paunun hantara niyo, in pagbanta, in pagdugal-diugali, hantara niyo mga bangsa muslimin. Na intaw magpipit-na-pitna, in maksud niya biya ini. Papagbantahon, bulakon niya, in pagkasilasa. Hangkan na, long takain na tulong si mga ulama, intaw magpipit-na-pitna, labi pamangi deng tao magsisihir-sihir. Intaw magsisihir-sihir, mabut biulanan, sampay tiyahunan, magbasa-basa tawal-tawal, supaya mabulak in pagkasilasa, sin naglalasa, biya na sin magtiyaon. Ampa, intaw magpipit-na-pitna, sasaat da, sabab sin lumi, sin dila niya, mabulak niya ito. Magbukit intaw naglalasa. La ilaha illallah. Inni iban lumi, sintaw magpipit-na-pitna. Bataan, tindog sin saitan mga kataw tayo manghuran. Sabab in maksud sin saitan, biyat to, sibu in maksud nila. Hangkan na hambuk alim, sin mga tabi'in, Hiwahab ibn Munde, rahimahullah. Hambuk adlaw, di matong kaninang bukusog, nagdarara bisara. Long sinambuk usog ini, hikuan niya tulong niya, piyamungmung kaw. Unin sambung kanya sinambuk alim dahil nga mga tabi'in, ama wajada syaitanu rasulan ghairak. Uno long niya, aun pa rasul, sin saitan, iblis, madugang din kay mo yan. Biyat yun siyang bagkan niya. Sabab karena in siya, itong rasul daak, sin saitan. Saitan, day nga mano siya. Sabin saitan mga kataw tayo manguran, biya na sin kaya ingatan taniyo, dua. Saitan day nga jin, iban saitan day nga mano siya. Nabangkaw nakakita say tao, masub magpitna-pitna, in iyan, rasul na yan. Saitan manusia na yan. Sabab karna in siya, mabaya siya sin amuin pagbanta. Mabaya siya sin amuin longta pagdugal-diwali. Amo yan in amuin kaunan sin saitan. Nakatan sumingod sin hinang ini, saitan da. Saitan daing hamanusia. Sabab karna mga kataw tayo manghuran, may tayat to kabayan sin saitan in magbanta, sabab
amuin ibadat sin tao dua magtaymanghud Muslim nagbanta sila limyo tu adlaw di maangkat pataas. Hangkan naliangan in magbanta lumyo tu adlaw. Subay ratud pag-abot isnin iwan hamis magsulot. Magsulot sab karna bang di na di maangkat mga kataw tay manghuran. Na in tao magpipit na pitna inhinang niya sarang-sarang papagsuluton niya gamayan papagbantahon niya sab sin lummi sin dila niya magdara siya bisarabiayan madtumari nang kanda amuin siksa kaniya piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam da hindi pahadun niya tiartan tutud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin siksa hata umagpipit na pitna diayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manu si alom kubul yan sisiksa hisiyo yan ta umagpipit na pitna. La ilaha illallah. Nabiyan mga katawtay manghuran Allah subhanahu wa ta'ala nagbanda kato tanyo halom Quran. Diyan daan kita nyo tao magpipit na pitna tao yan tao pasik. Duwaring kugdanan niya mga katawtay manghuran. Pasik siya apabilain kabtangan niya amuin bukun bunal. Puting nagdararapit na inbiyeta kanya sin Allah Ta'ala siya tao pasik. Unin natin sin pasik tao babag sara tao jural paturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin kisah jimatukan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Aun ambuk usog di matong matukan niya Umar ibn Abdul Aziz. Law sinusugin ni hikuan niya tulong niya namumu nagbisara mangi kay muya amiral mu'minin. Unuin ari kanya Umar ibn Abdul Aziz piapi siya atas tu parakala. Magpi kaulong niya panagnaan inhinangon namo pariksaon namo marayaw kabtangan mo yan bisara mo yan. Bang kaya napariksa namo bukun bunal ikaw tarbilang kau day nga mga tao pasik. Amin biyata sin Allah Ta'ala in ja'akum pasikun patabayyanu. In ja'akum pasikun binabayin patabayyanu. Ya kamu amin mga namamarat saya apabila dumatong maun kanyo tao nagdarara pitna suy-suy bisara pariksaan niyo. Sabab tao yan tao pasik. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingi mga katao tayo manguran. Tao pasik, tao magpipit na pitna. Dahil nga sabiat to, di siya kapangandulan na kabtangan niya. Sabi tao magpipit na pitna, nara niya into sambat ng tanyo kaina. In paglimot, in pagputing, iban sin pagpit na pitna. Hangkan na ini, dusa, lawi pa mangi, dahil sin maglimot. Sab sin, kamudaratan ngi iban lummi sindila niya. Tao pasik parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikaruwa, laong kanya, hi Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. Adapon laong niya, banging kabtangan mo sabihan laong niya, bunal, napariksa na mo, bat bunal, na ikaw, nakalamod kau, haayat sin Allah ta'ala, diyayta niya, di kapangandulan. Di amuin paakaran. Di manjari akarun. Parman sin Allah Ta'ala, wala tuti' kulla halapin mahin, hammazim masya'in binamim. Parman sin Allah Ta'ala, ayaw kau mag-akad. Patao amuin makusog, magsapa. Tao putingan. Sababin tao putingan mga katao tayo manguran, parman sin Allah Ta'ala, amuin, makusog siya magsapa biyan. Usalon niya ating pagsapa, hasupaya kumagad kanimano siya. Sabab kaya ingatan niya mismo yung baran niya, tao putingan siya. Dahil nga sabi ito, magsapa siya. Wallahu
Allahi billahi, magsapa. Dara na dyan nagsasapa. Isyuin mano siya ini, hamaz. Amuin, maglilimot, masyain binamim. Magdarara pitna. Hantara sin mano siya. Masyain binamim. Amuin di paakaran kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kau kumahad. Ayaw kau magad. Sabin kaunan sin tauyan. Putingan. Maglilimot. Iwan sin magdarara pitna. Pitna hindi aranya yan. Amu yatin biyay takanya hi Umar ibn Abdul Aziz. Bang matanin bisara mo yan. Bunal na in ikaw nakalamod ka wa ayat sin Allah ta'ala. Tao magpipit na pitna amuin di manjari akarun. Sabab sifat mangi malumi in kaunan. Sin manu siya biya ini. Hikatu lang kanay Umar ibn Abdul Aziz. Atawa maapun na mo kaw. Maapun na mo kaw. Unin aki sinusog ini, laong niya, inpiun ko lang niya, amin maapun nyo na ko lang niya, ya amiral mu'minin, wala a'udu ila mithli dhalika abada. Iwan di na to dak mag-isab-isab, magdara, bisara, pitna, kuno waktu. Amo yatim pini niya, amin, mangayo na siya kamaapan. Na ini mga kataw tayo manghuran, sin amuin, magdarara, bisara ini, pitna, biyayan, wayroon katudjuhan niya marayaw. Bang amuin in pitna bisara suy diaramu bat bukun bunal in ikaw tarbilang na kauday nga mga tao pasik. Bang isa bunal in kabtangan mo laong mo hikuan niya to nagbisarabya ini. Nagbisarabya ini piyamong kau biyan. In ikaw natarbilang na kau ha mga manusia di makasud palom sulga. Sisik sa along pakuburan. Amuin masyain binamim. Amuin manusia magdarara bisara pitna madtumari hika suong sin pagbanta. Way tudjuhan niya mga kataw tayo manguran. Ang kan nalaong Ali ibn Abi Talib radiyallahu an. Laong niya aswa'us sidqi an namima. Sangi na tuod, kabtangan bunal, bang bunal, amo na in pitna. Sa biyayan ng kaunan ni lumi sinta magpipit na pitna, dumugyan siya, mang jaka-jaka. Pag sa to dahon niya, hikuan lang niya nagbayta kay mo biya ini. Na, ini amo na in sangi, kabtangan, misan siya bunal, sangi sabdusa pa Allah subhanahu wa ta'ala kasung sin paglingog sin pagbanta in adapun subay hinangon niya to amuin manulot siya bukon gamayan mahinang siya lanagas mahinang siya baka kayo amuin pagyanon sin amuin lang ta mga bangsa taniyo pagtawagon nila lanagas baka kayo, amuin tao magpipit na yan. Sa biya sino amuin lanagas yan, in kayo yad to yan, bang kabusukan lanagas, ampa na magduruhon, in lablab sin kayo. Nabiyayan din kaunan sin tao, amuin magdarara pitna. Gamayan, maaun na in pagbanta, in dual, sin tiap-tiap tumpukan niya to yan. Sin tiap-tiap dua Muslim. La ilaha illallah. Asawa hi Abu Lahab. Amaun si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno in amuin kaunan niya. Biyayta sin Allah Ta'ala. Wa mraatuhu hammalat al-hatab. In asawa hi Abu Lahab yan nasabot. Hasuratul Masad mga kataw tayo manghuran. Wa mraatuhu hammalat al-hatab. In asawa hi Abu Lahab hadlaw kiyamat magtatanggong magdarara sin amuin mga dungol kayo halaw mapinal ka jahannam. Unhon niya tin dungol hipanunog kaniya halaw mapinal ka jahannam. Siya mismo magda sin amuin mga dungol yatto dungol kayo
hasupaya magpakusog sin amuin lablab kayo ipanunog kaniya. Sabab may taunin kaunan niya dan dia dunya laong Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kanat tamshi bin namima bainan nas. In kaunan niya magdarara siya bisara pitna madtumari antara sin manusia biatu inhinang sin asawahi Abu Lahab. La ilaha illallah. Kita nyo yato. May tayat to biyato mga katao tayo manguran lang si mga ulama piapag tugna na. Piapag amuin, piapag tugda na iban sin hinang niya rin di hadun niya. Sabab inhinang sin tao magpipit na baka kayo lanagas amuin sa kaula-ula siyain amuin magpasung sin kayo yato pagbanta sin pagkaluh antara sin dua muslim. Dahil nga sabi at tumbas kanya lang si mga ulama magtanggong siya duungol kayo hipagpakusog isab sin lablab sin kayo ipagsunog kanya siksa kanya halaw mapinal ka jahannam. La ilaha illallah. Siksa sin tao magdararapit na mga kataw tayo manghuran. Tiar tanto sin Allah subhanahu wa ta'ala iplak halom Quranul Karim. La ilaha illallah. Dugaing pain kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hay Isra wal Mi'raj kay pangadyan tanyo 5 bayat to paglaslasun indila nila iman sin simud nila sin gunting mahait day nga basi hinda siyo sila to mga tao magpipit na pitna. Biyahayan mga kataw tayo manghuran in amuin dusa ini pa Allah subhanahu wa ta'ala day nga mga dusa dakula in amuin magdara pitna madtumari na ada kala makapangasubo kamo biyayan aun waktu maitong baha siya pitna apabila amuin baitaan mo bandaan mo in taymang hudyaon wala niya kiya ingatan in tauyaon na ranyag nagbisara magpipit na hati amuin baitaan mo inamuin hambuk tayo manghud na tayo manghud hali kaw sinamuin na ramo nagbisara yan sa insiyayan na magdararapit na yan LBC yan hari ng padala dahon niya madtumari na amuin kuwan bisara mo unyat mahinang ito pitnay sabin kabtangan mo ito laong si mga ulama di sabin kayo mo ito min babin nasiha inya to pag nasihat mo, pagpatumtum mo kanya, pagpahali mo kanya, sin amuin, ngi iban lummi sin tao na ranya nagbisara. Amuin, magpipit na pitna. Nabiyan, mga katao tayo manghuran, in amuin, kaunan, sin hinang ini, subay tuod tinggalan, mura-murahan, amuin, malappas kita nyo, day nga hinang ini, sabin hinang ini mga katao tayo manghuran, lando tod in ngi niya, lando tod in lummi niya, sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, hadis sahih mga katao tayo manguran, di makasud palom sulga, intao magdarara, pitna madtumari. Dahil nga sabiat to, wajib kato tanyo katan, in amuin ayaran, indila ini. Hari pa kita makabis sarabian, taliun tamarayaw, bang inkab tangan tayo ni, bat gamayan hikasung sin pagkalo, sin pagbanta, na di ta na hilabtik indila ta. Sa pakayunta na inbayta, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Isiyu in kaunan niya nagpaparat saya pa Allah iwan pa adlaw akhirat na magkabtangan siya marayaw. Hari na siya magkakabtang marayaw, humundong na sadya siya. Allahu Akbar. Damikyan inwasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk kusog di matong-madtukan niya, ya Rasulullah dili ako wasiyat. Unin biyata kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rataban bidikrillah. Ini kawasiat ko kay munang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, indila mo yan masi-masi basa hapag
Dikiran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namo ini in mapatut hinanguntan ni mga katao tayo manghuran. Adapon in magpitna-pitna madtumari na iniyan tinggalan tayo mga katao tayo manghuran. Sabab in iyan in kamudaratan niya lando tuod mangi hamahadya na in kita niyo isab magdurungog mga katao tayo manghuran. Bang aun dumatong kato tanyo nagdara, pitna, bisara, suy-suy, bukon marayaw, hatungod sina mga tay manghud tanyo kaibanan, ayaw kita nyo mag-us-us kumahagad. Sabab, in Allah Ta'ala, biyabaitan kita niyo, amin biyasa tanyo ayat kaina, wala tuti' kulla halapin mahin, hamazim masyain binamim. Ayaw kau magtaat. Hisiyon mga tao di pagtatan ini, masyain binamim. Amuin tao magdarara pitna. Ayaw di kita nyo papangaharon. Sabab in tao yan, tao pasit. Misan bunnal in kabtangan niya, laong Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, mangida. Sangi-ngi na bunnal, kabtangan, suy-suy bunnal, amo na in kabtangan pitna. Sabab, hikasong siya sin amuin pagkalo paglingog na ingaton sin kita ni mga katao tayo manghuran inni iwan lumi pa sin tao magpipit na pitna laong sin mga ulama manamma lak namma alaik hisiu-siu in nagdara maun kay mo pitna tumtuma ingata in tao yan sung niya raisab hinangan kau pitna, dahunin kabtangan mo, bisara mo madto, pakaibanan isab. Maon na yung pagkaluhan tara niyo. La ilaha illallah. Sabab, bang niya na hinang, pakaibanan niya to, na wayron pagduarwa, mahinang niya raisab kay mo. Amuin pitna-pitna niya, kauday nga sabiat yun, wajib katutan nyo lang si mga ulama, amuin, di kita dumungog sin mga kabtangan biyayan. Di kita dumungog mga katao tayo manghuran. Ikaruan niya patumtuman ta siya pag mabuwa ka pa Allah Ta'ala. Ayaw ka magkabtangan sindiayan. Iniyan kabtangan namima. Pitna yan. Pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Hamapuas ini mga katao tayo manghuran. Apabila di namayan siya dumuhong, masimasira siya magkabtangan hikuan lang niya. Nagbayta biya ini ni ko kuno biya ini biya to mangi biyayan in wajib hinangunta tumindog na kita mig dahil halilingkuran na yan assalamu alaikum maassalam mamaid na kita sabab karon na indusa sintao magpipit na iban sin dumurungog kaniya sibo mga katao tayo manghuran. Na supaya kita di malapay, sin lablab kayo, sin lanakasyan, sin baka kayo yan, na mig na kita mga katao tayo manghuran. Sabtum tumunta, in iyan, makaakad kita, sin amuin, dosa niya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Iban amuyat to, in amuin, matan jumat mga katao tayo manghuran, subay kita, umali. Sab in sila yan, sila na in mga tao mangi. Sab balikan tanyo biya salawat, manam malak nam maalaik. Hisiyo-siyo in nagdarapit na maun kay mo, tumtuma, sung dasabyan, hinangan kau pit na, madto pakaibanan. Dahon din bisara mo yan madto. Sab singi ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngiyanan niya in mga manusya ini, dua bayho. Madtumari biyayan, nagdararabis sara. Hangkan nakiyanganan tanyo nakain na ito, hari ng padala. Na, mga katao tayo manghuran, jukop na lang tayo kuwan. LBC biyayan, hari ng padala. Inyad to ang kamumpaatan. Magdasin amin mga luwan tanyo biyayan. Ang kamumpaatan. Adapunin amuin mahinang kita, hari ng padala. Indiarata pit na matumari. Na ayaw na mga katao tayo manghuran, bang kita di da mabaya siksaon halong pakuburan, hadlaw kiamat, magtanggong kita baka ka, duungol, hasupaya, magpasung sinlablab kayo, pagsunog ka to hadlaw kiamat, na in bogbukan tanyo, amo na in wasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kain na ito, amo in
patauron tanyo na kamayan in pagdikir tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagbasa ta Quran, in pagbisara kabtangan marayaw. Bang di na kita makakabtang, humundong na sadya kita biyan, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan mga katao tayo manguran, amin, piya pagmumpaat ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yung ugtan nyo pangadjian, hawak tumahapon ini, amin, makaanib kita niyo, day nga hinang biya ini. Sabin hinang ini, hinang day nga mga dusa dakula mga katao tayo manguran, amuna in magdara pitna madtumari. Mura-murahan mga katao tayo manguran, amuin liapas kita nyo katan sinallahu ta'ala, day nga amuin kangian, sin amuin tao magpipit-na-pitna ini, iban sin hinang, sin amuin magpit-na-pitna ini, liapas kita nyo katan sinallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.